Yes, ikaze kuri Waka Waka Podcast. Nizere ko aho muri mukomeje kugira ibihe byiza. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku biri kubera mu Bufaransa. Nkuko mwabibonye, Ubufaransa buri kubaninga hirya no hino, haraturika ibiturika, haragurumana, amaduka arasahurwa. Mbese hari violence ziteye ubwoba ku mihanda yo mu Bufaransa, kandi ntabwo turamenya niba ibi bintu biri burangire ryari. Rero nkuko bavuga mu Kinyarwanda ngo umugabo mbwa aseka imbohe, hari haciye igihe gito yatubonye itangazamakuru ry'Abafaransa ryihaye Uburusiya na Vladimir Putin bamushinja ko leta yiwe ifite imbaraga nkeya kuba biriya byabaye mu Burusiya byaba. None ibiri kuba mu Bufaransa byo biratubwira iki, bituruka kuki? Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe muri iyi podcast. Gusobanukirwa neza ibiri kubera mu Bufaransa biradusaba gusubira inyuma gatoya, gusubira inyuma mu myaka yabanje, dusubire mu binyejana byabanje ubwo abera bageraga muri Afurika. Navuga ko twasubira inyuma mu hambere y'intambara y'isi yose, kuko mbere y'iyi ntambara y'isi yose Abafaransa bamaze kugera muri Afurika cyangwa se n'ahandi ku yindi migabane bakolonizaga. Ni abantu babaye nk'abafungura imipaka, bafungurira bimukira baturuka muri ibyo bihugu kujya mu Bufaransa, ariko atari undi mutima mwiza ari ukugira ngo mu Bufaransa babashe kubona abakozi ba makeya baturuka mu bihugu bakolonizaga. Ni ukuvuga ngo ni umubano wari ushingiye ku bukoroni. Rero ababimukira bamaze kwimukira mu Bufaransa, bageze mu Bufaransa, Ubufaransa nyine bubafata nk'abaturage b'icyiciro cya nyuma, ntibitabwaho. Amategeko y'Abafaransa ntiyabasha kubinjiza muri sosiyete y'Abafaransa ngo nabo baba Abafaransa nk'uko babitaga Abafaransa. Ibyo rero byarakomeje, Abafaransa bisanga binjiye mu ntambara ya mbere y'isi yose. Bageze mu ntambara ya mbere y'isi yose bisanze bakeneye manpower. Rero iyi ngiyi bayikuye mu bihugu bakolonizaga, birimo za Algeria, zirimo za Tunisia, birimo za Cote d'Ivoire, birimo za Senegal, birimo za Mali. Hari ibihugu byinshi Abafaransa bakolonizaga. Aho niho bagendaga bagafata abasore n'inkumi bakabashyira mu gisirikare cyabo bitaga Regiment Étranger, bakabarwanira intambara, kuko Abafaransa nk'uko mubizi bagiye batsindwa intambara zose. Ntabwo ari abantu bagiye bitwara neza mu ntambara bagiye barwana, yaba intambara ya mbere y'isi yose yaba n'iya kabiri y'isi yose. Murabizi ko Ubufaransa bwafashwe bugatabarwa n'Abarusiya n'Abanyamerika n'inshuti zabo. Rero aba bantu barwaniye Ubufaransa baragarutse intambara ya mbere irangiye, n'ubundi ubuzima bwabo bukomeza kuba bwa bundi. Ntibabasha kwinjizwa muri sosiyete y'Abafaransa ngo bahabwe uburenganzira nk'ubw'Abafaransa kavukire cyangwa se bw'Abafaransa nyabafaransa nk'uko wenda nabivuga. Abangaba rero barakomeje barororoka, ndetse Ubufaransa buza kwinjira no mu ntambara ya kabiri y'isi yose, bugifite n'ibihugu bukoloniza. Aba basirikari baturukaga muri ibi bihugu nk'uko mubyibuka nibo barwanye za Vietnam. Niba mwumva intambara Abafaransa bagiye batsindirwamo muri za Vietnam, ahangaha unite zabaga ziri ku rugamba muri za Vietnam n'ahandi Abafaransa babaga barwana, akenshi zabaga zigizwe n'Abanyafurika baturuka Algeria, Tunisia, Maroc, Senegal, Cote d'Ivoire, Mali n'ahandi bagiye bakoloniza. Aba bantu rero nyuma y'intambara y'isi yose ibihugu bya Afurika bimaze kugenda bibona ubwigenge, tumaze kwigishwa uburenganzira bw'ikiremwa muntu bumaze gusinyirwa muri UN. Aho ngaho rero nibwo n'abavuka kuri b'Abafaransa, bavuka kuri bimukira b'Abafaransa bagiye baba nkaho nabo basaba uburenganzira bwabo, basaba kuba Abafaransa nk'abandi Bafaransa, guhabwa ibyo Abafaransa bahabwa nk'Abafaransa. Ibyo rero kugeza uyu munsi bikaba ari ibintu byananiye leta y'Ubufaransa. No kuvuga ngo leta y'Ubufaransa yinjije abimukira mu Bufaransa kugira ngo ibone abakozi ba make, ariko ntiyashobora kubinjiza muri sosiyete y'Abafaransa ngo babeho nk'Abafaransa. Ugasanga ku bijyanye na opportunities mu burezi cyangwa se mu mirimo hirya no hino, ni abantu barebwaho nyuma, ni icyiciro cya nyuma mu baturage bo mu Bufaransa. Ibyo ngibyo rero generasiyo zigenda zivuka kuri abo bimukira ntabwo zibyumva kimwe, kubera ko niba basogokuruza baratwawe ari abacakara, urumva ko n'abantu bari baremeye guca bugufi imbere y'abametre babo. Ibyo rero abana babakomokaho, abana babavukaho bigana n'abo Bafaransa, biga muri ibyo bigo by'abo Bafaransa, ntago babyumva uburyo
batabona uburenganzira bungana n'ubw'abandi bafaransa. Ibi ngibi ndabivuga kubera ko iyo uri mu Bufaransa uri umwarabu cyangwa se uri umwirabura uba ufite amahirwe 20 kurusha umuzungu yo kuba umupolisi yaguhagarika. Njye nageze mu Bufaransa nanjye narabibonye ibyo bintu. Ni ukuvuga ngo niba uri kugendana n'umufaransa w'umuzungu wowe uri umwarabu cyangwa se uri umwirabura mukagenda ku muhanda mushobora guca ku bapolisi 20 bose baguhagaritse nta numwe wahagaritse uwo muzungu wenda uri imbere yawe cyangwa se uri inyuma yawe. Ako ni akantu gato kagaragaza ko mu Bufaransa hakiriho irondaruhu riteye ubwoba kandi riri mu nzego z'ubuyobozi, mu nzego z'umutekano, kuko niba ubona umwirabura ugahita umubonamo suspect, niba ubona umwarabu ukamubonamo suspect kandi ari umufaransa, ibyo byonyine ni ikibazo. Ikindi kandi usubiye inyuma ahantu aba bantu baturuka, ibihugu baturukamo, ni ahantu abafaransa bakoze amabara akomeye, ni ahantu bishe abantu benshi, ni ahantu bahohoteye abantu ku rwego rwo hejuru. Nubwo izo UN cyangwa se ayo mategeko mpuzamahanga tubwira ngo ibya kera ngo tubyibagirwe kubera ko abametre bakoze amabara akomeye cyane. Rero abafaransa aho hose banyuze nta na hamwe bigeze basaba imbabazi. Murabyumva namwe, haba za Algeria, haba za Maroc, haba za Tunisia, haba za Senegal, aho hose bagiye bagenda bafata abantu ku ngufu babajyana mu gisirikare cyabo, babakorera ubwicanyi bukomeye. Nko muri Algeria murabiza abafaransa bashinjwa genocide, hano mu Rwanda tubashinja kugira uruhare muri genocide yabereye mu Rwanda, ariko aho hose nta na hamwe umufaransa aratera intambwe ngo abe yasaba imbabazi ku byo yakoze mu mateka ya kera. Bivuga ko ni ukuvuga ko baracyabyemera, ni ibintu bumva ko byari bikwiriye, ni ibintu baticuza kugeza uyu munsi. Ibyo rero generasiyo ziri kuvuka muri abo bimukira azi ko sogokuru we yarwaniye Ubufaransa, sogokuru we hari n'abapfiriye ku rugamba bari barasize imiryango yabo, bavuka ku basiye kombata cyangwa se abasirikari barwaniye Ubufaransa muri izo ntambara, yaba iya mbere y'isi, yaba iya kabiri y'isi yose, yaba aho ngaho muri Vietnam abafaransa batsindiwe. Izo ntambara zose zaguyemo Abanyafrika barwaniraga, cyangwa se reka ndeke gukoresha izina Abanyafrika, mvuge abimukira barwaniraga leta y'Ubufaransa mu ntambara zayo hirya no hino. Rero biragora ku muntu uvuka kuri uwo muntu witangiye Ubufaransa, wapfiriye Ubufaransa, umwumvishe ko ari umuturage w'icyiciro cya nyuma muri ubwo Bufaransa ise cyangwa se sekuru yarwaniye. Murabyumva rero, iyo generation nshyashya rero niyo ifite umujinya ukomeye, ari naho haturuka izi violence ziri ku rwego rwo hejuru. Wakwibaza ikibazo ukavuga ati ni kuki Macron yari arimo kwanga ko abafaransa bazajya baruhuka, bazajya bajya mu zabukuru ku myaka mike, agashaka kongera imyaka y'akazi, imyaka yo kuritayaringiraho. Niba bararitayaringaga ku myaka 58, ubu barashaka byibura bibe 63, 65. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko bafite ikibazo cy'abaturage. Ikibazo cy'abaturage kizana iki? Kizana ikibazo cy'abakozi. Mu gihe rero nta bakozi abafaransa bafite, bakeneye abakozi baturuka mu bindi bihugu, bagafungura imipaka kubimukira. Ubu bibarwa ko mu Bufaransa hose hari abimukira bagera muri miliyoni 7. Murumva namwe ni abaturage benshi. Bisabwa ko leta y'Ubufaransa yiga uburyo aba bantu bagira uburenganzira bwabo mu Bufaransa nk'abafaransa, bakabaho nk'abafaransa, bakiga nk'abafaransa, bagahabwa akazi nk'abafaransa, bagahabwa opportunities nk'abandi bafaransa. Kuko Ubufaransa nimureba mukareba neza, ni igihugu kitarakira ko kirimo amoko menshi n'imico myinshi y'abantu batandukanye. Ndagasobanura kano kantu. Ni ukuvuga ngo niba ugiye mu Bufaransa uri umwarabu, ukurikije ugendera kuri sheria, ukajya mu Bufaransa, biragusaba ko ibyo byose ubivaho ukiadapta ku mategeko y'Abafaransa. Niba uhavuye uri umunyafrika, ugomba kuhagera ukiadapta ku mategeko y'Abafaransa n'imibereho yabo n'umuco wabo, ukagerageza kwibagirwa umuco wabo. Ni igihugu gishaka ko niba uhageze uba umufaransa, ukagendera mu nzira y'Abafaransa. Bitandukanye wenda n'igihugu, ibihugu birimo amoko menshi y'abantu nka Amerika, Ubuhinde, naho ubona ko hariho imico myinshi y'abantu batandukanye.
ibyo bihugu biba ari ibihugu usanga bifite n'amadini menshi atandukanye, ku buryo usanga ababudisite babaho nk'ababudisite muri icyo gihugu, bagakora umuco wabo nk'ababudisite. Ahenshi usanga banafite n'imijyi yabo n'amatawuni yabo, murabizi nka za Chinatown muri Amerika. Ibyo ngibyo rero bituma umuntu abasha kubaho mu muco we nta kintu ahinduye. Ibi rero bitandukanye no mu Bufaransa, kuko niba ugeze mu Bufaransa ugomba kuba umufaransa. Rero niba abafaransa bashaka iki kintu, numva ko nicyo kibagora, bikanabagora kwinjiza aba bantu kuba abafaransa, kubinjiza muri system y'abafaransa kugira ngo nabo biyumve nk'abafaransa, baharanira inyungu z'abafaransa nk'uko aba Black American babikora, nk'uko aba China bari muri Amerika babikora, biyumvamo ko ari igihugu cyabo. N'ibyo ngibyo rero mu gihe Ubufaransa butarabyumva ko bugomba kwakira aba bantu, abari kubavukaho ntago bazabyumva nk'uko basogokuruza babo babyumvise, kuko mwabazanye ku giti, mwabazanye ku ngoyi, mwabazanye mu bucakara. Bo barabyakira, bumva ko ari ubwoko nyine, ubwoko bwo hasi bukwiye gukorera abazungu. Rero aba bavukaho ntabwo ibyo bintu bazabyemera. Niyo mpamvu y'izi violence ziri kubera hirya no hino mu Bufaransa. Nk'uko mwabibonye ibintu, nk'uko muri kubibona kuri iyo video, ibintu biri kuhabera ni ibintu birenze, wagira ngo n'abaturage ubwabo bafite imbunda, kuko biravugwa ko hakoreshejwe imbunda zo mu bwoko bwa mota za SMG. Amasasu yaravuze hirya no hino ku buryo wabyita ingamba mu zindi. Rero nkaba natangiye mvuga ngo umugabo mbwa aseka imbohe, cyangwa se agahwa kari ku wundi karahandurika. Murabyibuka mu gihe gito gishize Prigozhin yinjira mu Burusiya muri iriya myigaragambyo yiwe, ibyavuzwe mu Bufaransa, ibyavuzwe muri ibyo bihugu bindi by'abanyaburayi, bivugwa ko Putin nta mbaraga afite, bivugwa ko leta ya Putin itangiye gucika intege. Mwarabyiboneye namwe, ibintu byabereye mu Burusiya byabaye amasaha 24. Uburusiya nta mupolisi n'umwe bwigeze budeployinga kuri tele, ahubwo bahamagaraga abapolisi bari kuri za station aho bari ngo batange inzira Wagner Group itambuke. Nuvuga ngo abafaransa badeployinze abarenga 40,000 by'abapolisi, baba bakeya. Violence zirakomeza zirabarenga, hakomerekeyemo abapolisi za 100, hapfiriyemo abantu muri ibi bintu. Mu Burusiya nta muturage wapfuye, nta sasu ryarashwe, nta mupolisi wahakomerekeye, nta mupolisi wamobirijwe. Ni ibintu byabaye bucece, birangira bucece. Ariko ukuntu bari babahaye urwamenyo ho Abarusiya, leta y'Uburusiya ni fake, leta y'Uburusiya igiye guhirima. What about Macron? Macron, abafaransa mwebwe muhamagarira ahantu hose hari imyigaragambyo ngo mwumva abaturage, mugahamagarira Gaddafi imyigaragambyo gitangira mwaramuhamagaye ngo ntiyegure, niyumva abaturage. Turabyibuka ibyo mwabwiraga Assad, ntiyegure. Turabyibuka ibyo mwabwiye perezida wa Tunisia, urumva. Turabyibuka ibyo mwabwiye perezida wa Misiri Mubarak kugira ngo yegure. Macron, wowe kuki utegura ko abaturage ku mihanda imiriro iri kwaka? Wakweguye ukareka ushoboye kumva ibibazo by'abaturage akajyaho. Niba koko icyo gihugu cyanyu cy'Ubufaransa ari igihugu kigendera kuri demokarasi, mukareka kuzajya mwigisha ibintu mwebwe mudakora, nacyo kintu kigiye gutuma isi ibabona. Ni ukubera ko murashaka ko dukora ibintu byabananiye. Mwebwe ibintu ntimubikora, murashaka ko tubikora. Ntimwubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu, murashaka kuza kubitwigisha hano. Kubera iki? Ubu rero harageze ko isi ibota, harageze ko tubabona, tukamenya abo muri bo, tukamenya ko ibyo mutwigisha namwe mutabishoboye. Harageze ko musobanukirwa, kuko uyu munsi Macron yagombye kuba yamaze kwegura ukurikije ibintu biri kubera mu Bufaransa. Iyo biza kuba biri kubera muri Afrika, umuperezida w'icyo gihugu biri kuberamo, mwari kuba mumumereye nabi mumubwira ngo niyegure. Macron, kubera iki utegura? Ibi byose navuze biragenda bigahura n'amateka ashaririye Ubufaransa bufite hano. Sinzi niba mwari mubizi, Abafaransa baracyishyurwa amapercentage menshi n'ibihugu bakolonizaga. Ni ibintu bibabaje iyo wumvise ukumva ibihugu Abafaransa bakolonijwe kugeza n'uyu munsi bikishyura amafaranga runaka y'ubukoloni, y'amasezerano y'ubukoloni. Ibihugu byose bikoresha amasefa muri Afrika byose bitanga umusanzu mu Bufaransa, nibyo bitunze Ubufaransa.
ni ikintu kibabaje kubona uyu munsi icyo kintu kikiriho, ariko nagira ngo mbwire Macron ko turi kugana ku iherezo ry'ibyo ngibyo. Ku iherezo ry'ibyo ngibyo. Afurika igiye kuba Afurika yigenga. Ayo masezerano yanyu ashingiye ku bukoroni agiye guhagarara, kuko abanyafurika bamaze gucana ku maso. Ibyo bintu byose barabibona. Ntabwo tuzabyemera ko mukomeza kutugira ingaruzwa muheto. Ntibishoboka uyu munsi izi platform mwubatse, izi za Facebook mwubatse, za Instagram zaki mwubatse, ziratuma tubasha kuvugana hirya no hino tugahana amakuru. So ntabwo muzabona agahenge mu Bufaransa igihe cyose izi miliyoni 7 z'abimukira ziri mu Bufaransa mutabahaye uburenganzira bwabo nk'abafaransa. Kuko niba mwarabatwaye ngo babakorere, barabakoreye, barabapfiriye. Uyu munsi rero ababavukaho ni mureke b'abafaransa buzuye, mubaho uburenganzira bwabo nk'abafaransa. Bitari ibyo ubwo Bufaransa bwanyu buzahora bugurumana. Ngewe iki ngiki mvuze suko nifuza ko habaho ibyo bintu. Ndifuza ko Ubufaransa bwakira abimukira bwatwaye, bukabaha uburenganzira bw'ikiremwa muntu, bukabaho uburenganzira bw'abantu, bukaba uburenganzira bw'abafaransa nk'abafaransa. Niba mutabashaka mubabwire, mubivuge, muvuge muti twebwe ntago tubashaka, noneho bimenyekane, nabyo bishakirwe umwanzuro. Ariko umuntu abeho mu burenganzira busesuye nk'umuntu. Nkaba numva rero nyuma y'iyi podcast ngewe nzongera kubona abafaransa mutwigisha ari uko mwamaze gukemura ibyo bibazo. Numva ko mwazafata igihe cyo kwigisha ibihugu byo muri Afrika demokarasi ari uko mwamaze kuyibona. Numva ko mwazafata umwanya wo kwigisha abanyafrika kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu ari uko mwamaze kubigeraho, kubera ko mbona ko mukwiye amasomo ateye ubwoba, kuko twajyaga tugira ngo ibyo mutwigisha niko mubyemera, tukagira ngo ibyo mutwigisha niko mubyemera, naho nuko twifotorezaho, no kugira ngo mudukoreshe ibyo mushaka. Muratwigisha izo demokarasi kugira ngo mudukoreshe ibyo mushaka. Igihe rero kirageze nimwakira abana b'abafaransa nk'abafaransa, kuko ni abafaransa batangiye Ubufaransa amaraso yabo. Amahoro kuri mwese rero. Iyi ni Waka Waka podcast, tuzakomeza tugende tubiganiraho, kubera ko ni ibintu bigayitse kubona ibiri kubera mu Bufaransa nk'igihugu cya demokarasi, nk'igihugu kizi uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Twumvaga ko ari ahantu abantu bakabaye baba batuje, bafite uburenganzira bwabo nk'ikiremwa muntu busesuye. Niba atari bya bindi by'abapasiteri binywera ku gatama akakubwira ati wowe ujye ureba ibyo nigisha ntukareba ibyo nkora, namwe muzatubwire niba ari gutyo. Anyway, nabo bapasiteri nimwe mwabatwoherereje, n'abapadiri nimwe mwabohereje. Niba mushaka ko ari gutyo tuzatubivuga, tukavuga tuti tujye tureba ibyo mutwigisha, twe kureba ibyo mukora. Wenda bizavamo, wenda byavamo aho ngaho. Ariko ndabarahiye nimutanga uburenganzira ku bana b'abafaransa, kuko bameneye Ubufaransa amaraso, bakoreye Ubufaransa. Igihe kirageze. Ni Waka Waka podcast rero. Igitekerezo cyawe kimbwira hano muri comment. Niba uri mu Bufaransa duha igitekerezo, bimeze bite? Niba hari igitekerezo watwongerera nawe tubwire uko bimeze. Nuko nguko. Amahoro kuri mwese. Ciao. Yeah. Amahoro kuri mwese. Amahoro kuri mwese. Tugasoze guca. Ciao naho mukanya. Nagira ngo mbanze nanababwire mbere yo gusoza iki kiganiro, izi platform dukoresha kugira ngo duhana amakuru, hari igihe duhana amakuru ariko nk'izi platform zikatwima uburenganzira bwo kuba twavugisha ukuri, kuko hari nk'ikiganiro twakoze ku bijyanye n'iterabwoba. Mwakireba icyo kiganiro rero kirimo kuri kwinshi ku buryo kugeza ubu ngubu ntago kiraba monetize, ariko twavuze tuti abantu bakeneye ukuri, iki kiganiro reka gisohoke. So amahoro kuri mwese rero. Iyi ni Waka Waka podcast, ndabakunda cyane, dukomeze tubane.